Aya, ne oloso e sikul no mano ma skund sekondar ma Nyangulu mayudore ward mano ma East Game odhi kanyo chiwo nyamburko ne sikul no. En juma achiel nyakora moge jwang' tok ywaruok nenore e telo mar duond buch siasa mar ODM bade ma Kilifi e kind riwruoge ariyo mago mag rowere ka koro riwruoge ariyo mayudore e kaunti mano ma Taita Taveta owuok kendo koro kwedo tim makamano. Kotenli kod jotendgi riwruogno okwedo weche mano wachore ni jochung' e lo riwruogno bade ma Taita Taveta ne or Kilifi e konyo tieko ywaruok e kind riwruoge rowere ma Kilifi. Sasa ndio sisi tunajitoa, tunasema kwamba hatujaketi na mtu yoyote katika mkutano wa kusuluhisha mambo ya Kilifi. Kilifi wako na able chair Mheshimiwa Teddy Mwambire ambaye ndio County Coordinating Committee. Kama kuna msaada angehitaji, angeongea na County Coordinating Committee chair wa Taita ambaye ni Mheshimiwa Ginton Mwachofi. Ataita the whole CCC leadership, alafu akiona kwamba hii inahusiana na upande huu, atapatia one of the party organs. Yule ambaye alikuwa ameenda katika chama cha PA then amerudi katika ODM. Unapoondoka katika chama, unaporudi haimaanishi kwamba utakuwa na kile cheo tena. Kile cheo kinakuwa kimeshaondoka. Unarudi kama member but not as a leader. Tumeweza kufanya a lot of consultation with the other leaders, including the all nominated and elected leaders wa ODM katika kaunti yetu ya Taita Taveta. Nimake tumeweza kukuja na suluhu hii ya kuweza kusimama kidete kama vijana